Happy New Year ni Kevin Katho na Antuna Mutegeri bwega nontu bakona kanya kugwatanira nawo nikire weru weekend thaa ithatu bitagwa Antinyari kinywa jani jamwe ja tukubanganiritie kiritato cietu tukobanarwa Yara tukuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Bishop Jackson Murugara kujukia kanya ka Bishop wa Diocese wa Meru kumakiri Salesius Mugambi. Seneta Kathuri Murungi kwarire ithurano bya kiama kia UDA akiwa kinyana kwenda giti kia utongeria kia mene kiu. Mubunge Julius Setumu kuwa mathina jaja kuoneka kiri kithomo mono grade 10 mathina ja withire ndi akiongera jonthe ja kathangikirwa. Bore kuoneka kuinyereka ni kiaramu kinya imera bikio mera muyundene ni wagibwa mbura. Mwana niro mwathithi otukobanarwa ni mweri nkirimi tukanjiria ntutu chetu Bishop mweru wa Jandene Diocese ya Meru Bishop Murugara ugite akaritaniria ngugi na andu angi cionthe kinya thirikari ni untu bwa wega bwa mwingi na kubaguna akiaria ime ya mambura ja kumwikira nthombe na kumurikithia ta Bishop mweru wa Meru Murugara nonetie kinya wirigiro bwae gukinya makinya ja Bishop uria umarukite Bishop Salesius Mugambi. Antoneawe Bishop Mugambi na kathite Murugara kimwendera mawega kirutongeria bwawe muthuri murioki na nteto ija. Narua ni Bishop Jackson Murugara agojuka yotongeria bwa Bishop wa Diocese ya Meru ki kanisa nene kathidro aja mutinyo wa Kangangi. Kiatho giki kiragio tongeretwe ni Apostolic Nuncio Habatas Megan yuka ikamanya muno no ntore muthie kiatho yuki kuthithika miaka 45 kagita karia Bishop rombete kuritaya Salesius Mugambi ethwa kijukia kanya. I extend cordial greetings to the people of God of the Diocese of Meru, and I assure you of my prayers as the Right Reverend Jackson Murugara assumes the office of Bishop of Meru. The Holy Father has recognized in the Right Reverend Jackson Murugara a pious leader of considerable experience, both within Kenya and abroad, a person of many talents who has devoted his life to Christ and his church. Nevertheless, the success of his ministry will depend upon the effective collaboration and goodwill of the entire clergy of this distinguished diocese. Antona Bishop Murugara agwa kajukia kanya kuitanira ngugi na ikundi bitika kithirikari nya thirikari kutigira ati mwingi tukuthoyogitira ngugi bwega. I'm going to work together also in collaboration with the civil society, the government, towards developing and building the people of Meru regardless of creed or color, because we are called to serve the people of God collectively. Agechokire kanisa nkatho no tubako gwatira Bishop Mugambi na kigwa ketho akeningata makinya jawe kwagirithi utungata nkuruki. I would like to call the cooperation between the diocesan priests and religious men and women, because we collaborate together to do the mission of Christ. You should receive Bishop Mugambi as this time and age because he walked with you. And this is what I look forward to walk with you. Antoneawe Bishop Mugambi auganande akwithwa akithurwa ni mantu nyumawe kwithwa akenenkana otongeria bwa Diocese ya Meru ke Bishop Murugara. I feel very light. Know that the body has no weight. Light in my head. Light means really you are not feeling heavy all the time. You are thinking about this or that. I'm very happy myself. Really to retire and continue serving the people of God up and apart, where I'm
allowed or where I can. I would like to thank all of you, gravely, all those I've worked with, of course, everybody here, and especially, as I said, in a special way, we who have been together in the ministry for 23 years. The Bible says there's time for everything. Time to work, time even to die. It is now time for me to retire. Thank you very much. Athenjeri na kinya atongire mwanya boga bakagwata mbaru Bishop Murugara na nguruki bagicokire nkatho Bishop Mugambi no ntoboritingu bayo bangugi na miaka 45. Mukathe Jackson Murugara, karibu Diocese of Meru. We are many sisters and you are willing to cooperate and collaborate with you. We express our deep appreciation and heartfelt thanks to His Lordship, Bishop Salesius Mugambi, Bishop Emeritus. Abba habarikiwe, Abba habarikiwe, Abba habarikiwe. Kwa wirware Diocese of Meru ne weretwe muno tukwithirwa twina bishop unge urakethirwa kiendeleza mantu yetu ya kanisa ya Catholic na kuhakikisha wetikio bwetu turi ya Kristo ba Catholic bukwendelea na itukwirigira kinya kwithirwa kwina vibrance kire ikundi CWA CMA kire ma youth na mono kinya kire couples uratomba kwithirwa turi kinya na seminars cia couples no ntomuchie jokeja kurika no ukanisa na kogakeja kurika neto kwira our emeritus Bishop Salesius Mugambi ore nyawe aratwendete muno tumwendere kunoka gukwega na kinyara akendekana na kanisa kututetheria ombe nawe kuja gututetheria Muthuri Muriuki wa weekend mutiri wa Kangangi. Seneta wa kaunti ya Meru Kadhuru Murungi no reti ya Meru kwigika kiama kia UDA kiuga kinyani kio kira kinene burwaja thigurone augite kugwata mbaru kiama gigugateithia kinya kureta maendeleo Meru ori unaririte kithurano kia atongere wa kiama kiu akiuga baraba kwende itebio atongere ni betite na mbere guciandikithia ondiu nonanite wiru bakuruira gite kia mukaririgite wa kiama kiu akiuga na kuibanga nonto bwantangurutano yo atongere bobo kirima tujege kithomo Kadhuri no ritio muchari gutigira mwana wawe na gwitana mbere na kithomo ndene ya skuru cha senior secondary mutugikare na randirite nawe. Seneta wa Meru Kadhuri Murungi na ugite kiama kia UDA thaiji nikio kinene kiri mugongo jwa Kenya akiuria Kenya na Meru mono ukigwata mbaru ni untu nikio kene thirikari kenda bakomba kuona mirandi mingi ya witi na mbere na kinya kiuga siasa ne cha mwaka jwa 2027 kiama kia UDA nikio ikethaite bibingi kirete bia thirikari na kinya bia thirikari cha matura na kinyo anto bakuga baka teach antu lesson ankwero kweri kinya kura cha ringo 2027 kiama kia UDA kio kethorwa kina jumbe bara baingi MC bara baingi na leadership yonde ya Kenya UDA ne kethorwa rindite kunya kuma Meru na ke nationally ne kethorwa ina ajumbe baba baingi senators baba baingi governors baba baingi na MC baba baingi baketha bomite UDA kana mungano jira jukwetha jwatene na UDA na gukwira the other day turai na ithurano ethirwa kinyaja mbere noroni UDA ni rakirie gitikire na kinya gwatuika in case gwina ine ya thamba election kinyejite Meru utikia magikinya kwi 70 twethura twina more than 70% ya kuririri ngocha UDA kinyaja Meru kingi kiama ege gerigeri kuthithia kithurano gia atongeria ba Meru ntariki 10 mweri jo Kadhuri na ugito gituo kigachagura atongeria 20 akiuria barabata chiandikithia kithurano nekio bari na kanyamo kantuko ya Jumatatu na kinya kiuga wari na wiruba kuira gite kia mukaririgito wa kiama every polling center, for example, edwane Meru Primary School, tukethura tukienda gantu 20 na wina categories mwanya chiantu butu kwenda 20 so between now na ntukwe narua na kuinga narua
then irojo to verify bara bakethera bakenda ku participate gere kura cha tariki 10 na then twetere kura tariki 10 sinkoromba antu bara batiregister bombe kutonya kiri system ya UDA ne kenda baka participate kire kura cha tariki 10 kire sente yu ngiri na 43 na kire sente chonde together twidura gantu 20 kiri every polling center so together generally tuena kidurano tukathurantu 22,000 almost 22,000 tariki 10 mwezi wa Januari. Tani personally mbugete ngaurunga magete national chairman wa UDA na inkuibangania kenda mbithura nani nkiara na iria na delegate chondiri ko makiri counties county 47 manto jege kiama kia Meru gambibo seneta Murungi ne bobu so kinoka thobena kiama kia Meru na boti ukuruka akio ara nithi utimanto bwe na bwa prosecute beyond nithi withite Nairobi nara intobiri yaja itutho twina kiama kia Meru no tinangi kiri Meru nturene so kaba kugwatana na Kenyengi bukomba ku develop ndiguru na bo develop Kenya mzima no Meru ka developera so nyo watu kabwina kiama kia Meru akyo te no kigwita kiama kia Meru pateri ndo kyo no mbu ore kinyati ukuruka kinyanya mwali jwanje uteange athuri kiamene kiu kiawe paterinda so benefit mu Meru imbikire kiama cha kiu ruterene rwa kithomo seneta Murungi no retia chiari gutigira na bonde ne baguchoka skuru na kinyaki ori ari mubane ne ba maskuru gotiga ne bokikaniria na mushari mantu ne JGBC na kinyage katharwanyi rwa kithomo ni untu bakugarito bangirendi 10 barabatare bari kuona skuru ni betire bakwenda kana bakwiriria kikuri na kanya CS education egoro naraugire mwana wonde nete narojuriritie skuru ethora kuna nafasi eno ombe kuna ngoro baruga mwalimu na so hakupenia undiweka monono nto system lemwe ana bara apply igete ka fail na igachoka kaire ikarega gwitikiria na uba kwenda skuru bari na kuibweka nonto na ndia bagomba gwita skuru ire bojuriritie na mono ana babengi patete skuri hapo jurire na gwikura na thina yu ke report rande to shaweru weekendi rea kwa rieto ni Mutuge Kare Onde uskuru chirigire takurugurwa kwambiriria kiumia twitite mubunge wa Igembe North Julius Taitumu uria kinyani mukamiti wa kamiti ya mbunge nene ya kithomo augite mathina jareja kuoneka muno kiriana baria batonyete grade 10 ni mathina jawithire Taitumu aruga bubu ni untu mutaratara juju mweru na ndi jukurikithwa hagitariria wingi bo mathina jaja Taitumu na atarite thirikari kwaraniria na arimu anene ba maskuru kenda kinya gutegera mutatara juria ana bajukitie na gutetheria kuthiria mathina jareja gukunjirwa kagitene gaka Kagita kala skuru kulegirwo gucokera mathomo muthenya mwambire kimetuthiete aruto bakirathi kia mbele kia senior secondary schools bakirigagirwo na bokwerekera skuru tariki 12 mweri uju mubungu wa gicigo bunge kia Igembe North Julius Taitumu na uleno mwa bunge bakamiti ya bunge ya kithomo ligoruga kagita kala mwaka uju no ambiro akirathi kia senior secondary school mathina mala makonekana thaino gutebu malinkiura amono gwaruga ni kuonekanite wongere kubwa mathina kiri mutaratara uju aciari katubere betho bana wirigiro inkominya itare kwene tu ya kutoelewa ni atakukara muno rira anabate ramenya ina achukurira baita kinyake tukuru bakaripota riki 12 majority ibethiri tubaina changamoto cia placement kanobeka naraba batuita being the first year no mugado na challenges lakini challenges na chitu kuona ile excess mubunge Taitumu wa kende kithige ministry ya kithomo kuthithia waleni na arimu banene ba senior secondary schools kenda gutethania kiri gutigera na bonde ni bakona skuru ile bakwenda na ile kungwana na point ile bagwete uraikuwa kukombeka ki placement ministry kwamba ku alliance na principles ki selection criteria ngweteke ya nisha changamoto hii nonto changamoto ina sio ile ya muno te ni thina kijani ministry wambo toketha skulu ya alliance skulu ya Pangani skulu ya Meru school national schools of Iran tubendete ugethira skulu imwe ina capacity ya ngiri lakini ana baraba apply te kuni ana ngiri thate nonto ndolela je kathiti eta Pangani
ugetha ina arito ngiri 35 riko ugu tumbika nonto capacity oni ngiri mwana equalified weta Pangani mwana equalified weta Mangu mwana equalified weta Alliance lakini nonto ba selection criteria ya itana ya computerized yo kadra mwana ora ubati weta kinya etho wasi Alliance na nio enda naita shukuru enge au shukuru enge at the same caliber kana ya level emwe aite Mangu aite shukuru ya Kapsabet aite shukuru ntokinya Moi Forces na ile ingi simbogo hizi level. Mubunge Taitumwa Kithija nambe na kule minister ya kithomo kuongera kagita kana baba senior secondary schools ko diskuru kenda ithirwe na kagita keganu ga kuthiria mathina mama ya kutheta address to the sufficient level ni batikinya ko extend reporting nikenda aciari malumbano yaya ikuyathira na kile mpongeri ya BC Taitumwa riuga thirikari gwitukira minister ya kithomo ni erithite gute BC mpongere na inawetekio na wira ne bobo amwe no guni oli thirikari kuongera irio kire skulu jumetenteliria jinyiretu ni mpara nyume ya Wagibwambura thirikari through strategic grain reserve ni shumie ni ontokutoida changamoto ya ontoegembe north na itwirite baraba kusika na tukwenda relief food nyingi sana itho na supply inja iratomba kwa irikinya kwa abachukuru yara ya intere nikenda machukuru ya bichi echa ikepamba nabo nontoba wacha mbecha baraba tengame miraya bati utendete kitakemea kithika wakana coffee kugara muno kinya production yu ekania thirikari etukani subsidize antibau na bia korea nonto tika mwarimu mbaweka anashukuru patena bia korea. Mubungo jwa Igembe North Julius Taitumu aliwe na werigiro kamitio ya kithomo ya bunge nene igatirimana kwa makwina usika bonde ba kithomo kenda gusiria ntaira kile thineno na chamba ni yetu kuona itubati utirimana soonest nikenda twaririe icwe tuonana atia yumba kutatuliwa nonto ini thinene kuma muje muneno Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Wagibwambura gwa kagita niburingithitie kona mwanya mwanya cheburi imera bigiti gwa bikio maga onto bobo bokigika akari ogwatine bwampara MC wode akibiritia Jacob Mwirigi akiariria thineje ire kunirite akari metho augite urent kwigwita no umantu jaku mankuruki na nabambirite mwaka jujo na mathina jaja nakenda gukandana na thineje Mwirigi nandi na gutara akari kwamba iria kinya gutaiya roje ndira koura kenda kwebana na thina ya mpara inkwendera antu betu bonde bakibirichia mwaka jo mweru jo mwega twina mafanikio nontu ibuiriria bwetu ba magita jonde ngwitekeria to jwambiritie na challenge monoche bya kora challenge yu nene na utongeria mugongo kwina mpara tukethwa twina kathina kareo EMC wa Wandi Kibiricha Jacob Mwirigi akiendera kariba Wandi ake mwanko mwega wa 2026 urakuga mwanko no ambiritie na umu nontu bokura kwa mbura ya kugana akiugana menyete ntu bakethirwa bakiambagiria roye rwa mbura na kuruiga no rubatethio kuthiria thina ya irio kagita tagaka bategera challenge ira twene othai turirira twinde gutena mbura lakini kagita kamo kana kara kange iturekeretie ruji rweta ukaura ruji rugeta tapuira twina chionja o ruji rwirukai tukarekeria rugeta ndenda antu betu ba tu invest kiri gustore ruji o muntu na capacity yewe na njirere okumba womba gwika rukai for example tukethwa tukumba kuthithia water pan kinya tukethwa twitu nini water pans ni gutetheria antu kurima no bia kulebya kule wanja akiongera buko ni onto bobo Mwirigi mwaka jojo 2026 focus ite mono gutetheria ku improve mirandi ya roji kuna reto kathithia barabara kathithia masibitari na jara jangi lakini agenda ira twikite mbere thaiji ni gutetheria projects cia roji kenda antu bomba gutumira roji rwo ruoneka kuona bia kulea for example gipindi kitu akuruka kia 2025 gochoka nyuma still go project turatetheretie ya project ya kirwa buri gukinyiria antu roji ntumburi antu barabe bombere gukinyirwa ni roji ru thai at least muntu nakumba kurima no tubigita bostwa kuri wanja
na iya mirandi ingi tirute ju wakingira tutetheretie patie koja MCA nkame pre bwega kuona antu bagutetheka gukurukira mirandi eruje nabo wananchi bachiumie gutonya mirandi nereri nturene nkuruki na wetete na kuga kwina mirandi era bangirite akariba kibiri cha Mwankoyo arite MCA kwina barabara ingano na ira chibangiri kuthithwo mwaka juju kwina sibitari ira tubangite ku improve ya iji yetu ya tuitaga Kiandugui kana level 3 lakini dai tukwenda kuensure igwitia level 4 bwega ni uriri tanda ni akiri wonde ni thirito mantu amaingi na dai no ntu the staff ibetete kwandikwa ja bara barendekanaga inkwirigira bakirikia ke kwandikanwa sibitari yere yetu ya Kiandugui ikethirwa ke mamagwa na antu bagitetheka iro kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi Paigwetana mbere kurumira ndeto cietu atumarukiani twachokera ni gikaro kia na ngiri imwe bari na nthaka kuma Tereche Gembe para bakuthurene kenda kwa Moritani gukonia ugima bwa mathuganio ni nyume kaitagate kuraja ukebebia mutambo Wait. Premium, si complicated. Kupika leo premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium. We gonna take it to the... I'm not wearing any underwear. Hii aisle mzima ni ya single moms. Unaona ile mako pale ni single mom. You call that styling? It looks like you use a flattening iron on your instead of your hair. How dare she cheat on me? I mean, are you my mom? Wow. Are you okay? Yeah. The way you're looking at me, it should come with a warning label. One that I can peel off. I mean, there are all types of shorts, Sai. Back short, front short. Hey, bro. She offered me 10 million to break up with you. I cannot take you seriously when you look like that. What I need
is action. Nogoshwa antwara omba kweta kuona irio bithongi bitina goro mutindo gatigati tukugwatwo geni 19 Queens Hotel mukawa jo muthongi areo shiringi na gitumi kenere irio bietu bia uswahili bia ontwere mbori ng'ombe kukuchoma kana etheroki bithondeki fresh brew nontu bwaku twirugara mathaa 20 jana muthenya no tuko nikenda kagita konthe ukenda ugaturiungira twina offer special cha pizza Jumaine, Alhamisi na weekend yonthe 19 Queens Hotel turi barabara ni Anjuri Ncheke gwankana na National Bank mukana jo maguta ja Toto Town twina kinya utungata bwa outside catering na kinya delivery ya irio areo kwenda ukaretero kinya gwakunja wenda gweka order kana kioria ringa thimo namba 0727 775 555 19 Queens Hotel where every coin matters. Baigwetana mbere kurumira chetu tugicokera nkurukia na ngiri mobari na thaka kumantere chegembe nibombite kwamukira mataro jege mitugo yagirite na kinya mathina jake mathuganio ubangania wa mubango jwege kurwa na mathina jake mathuganio nijo mental health Ajamiro Florence Meme augite ana bana ni baritago turo ntukunu ntuba mathina jake mathuganio nde ugite gicunje gishigo kiaina kirigana kiantu bara betaga masibitari mbethagiro bari na mathina jaja kimathuganio akiugani ntubo gwetia gutungatirwa na mpwe Nicholas Chabari na gutwacho na njira inkinyaniro tombo nyila kana kakali na kaeye ithu fora monto ye tombo barire manto ya yonde ya affecta the mental health batongoletwe ni Florence Meme ora anwa coordinator wa manto megie mathina mathugania county ya Meru ataalamu mwanya barikanite na ana abani ni bokuruba katika miaka 12 mwaka 2024 na moroto wa kubarutana manto megie magwati mirimo ya mathugania tuonete Meru yetu ni nyiletwe muno ni manto jara ya kuiria tweta na mbere mutake utumira kintu ya kulebya mbere ya kinyithe miaka 25 thine uyomba kwithira iri ne muno ndagwatega banda yetumba kurwekanio ende kwa komuniti yetu no tutona tuko twegembe antu ibatumaira into bibya ustaarabu mapema muno kathinyana baba bethi ibakorea mira bakungania thiara ibakungania na nchobi ko tubati kumenya kwira antu betu uma ati muntu munene to mwana kiumathwanio kibro tombo bwa bori na just because mtu akwira na miaka 18 ya kibande mathwani atakura ko twiritana delaying kana stopping use kibaba utumbira kana kambereria kitho tutumaira mental health ke masibita yetu kulingana to thomete ke statistics ke 40% ke antu abetha bai masibitari betha bai tu mental problems but betha bai tu physical illnesses na ntoba inge beta hospital meita mainge muno bai tu ni mirimo ira batiko bagwisi express muntu agwa na itu murimo kiongo na itu murimo mwiri ate kumba weta ate kuthithe lakini bibi na thini murimo mathwanyo tuketha kiona ana betu bo kwi suicide kukethwa kiana bana ibo kwa ntuko ndene kanya yeto baisulete no ntwa mirimo ya mathwanyo na bibo ntoto kwenda bariiriria muno mantu aya bainyila cia akini cio kuritana na betu manto mianya manto ya kurwa na ndawa cia kulevya manto ya HIV AIDS na STIs manto ya kurwa na ntano tiare manto ya kurwa na teenage pregnancies na ndwa cia mapema kwa unte tu cionthe na manto jange jara ya inyiletie ana betu ingwitikia bakiuma bakethira bene inya enjea ya komba kuwa no na arakobwiritwe kuwa no na yes arakobwirite kwirwa yes na nkuluki bete bari ambazi ndazi babangi muno nkuluki baboritie ibwega kuthinambe na kuthingatiria mantu makonene na kithomo nontu igitariri cukuru ria kubego chokwa na babatiri kwithira bakiwatira kithomo kiao tugona umaindi cio cia affectawa babatumba kwendelea bandene mathomo ne yao na itu kwendana perform bandene mathomo ne yo boya na bakara turone ubwa babututanga na akiri cio boya ntubu itubonete ati kithomo nikyo very important
na nyuma oya ubwathiria kwirwa ni tuthwanitie kinya bo kiri mantu ya FGM twita aciari bo kenda nabo bamenyoa kubatetheria na ku understand utikio mwana akuona kiri rutano kumachukuria nthaka ya Boreru Regebe Central Peter Nicholas Chabari. Daktari Mburunga na Ngithia uria ni musiasa na kumeneria maitagiti kia ubunge bwatikania East na gwetete wagagie bokaria na thina imwe ireromirite cigo kiu kia ubunge bo akiuga ni bukuoneka werune kiri wamba bwandithia na Ngithia na menerete mubunge ukagitaga kampuru abore akiuga gwetekio athithitie kia bata kienda gukangandana na thina je na arithi no kaba kwangaikwa ni maitha. Usiasa no mo baraba kumereria matagitike mubunge giciko bunge atiganisi no Daktari Mburunga na Ngithia amenerete utongeria mubunge rukagitania kanwa mporo mtu aburi mono mantu megenia na kithomo kira kuikenda mitabone na giciko bunge ku atiganisi skuru cietu ira twari nacio skuru ira tweta premier schools skuru ira ciari nene cikiomba kompewa na skuru ira ingi skuru ititite bwega matokeo ya rito betu yatitite bwega tugatega ya mwaka muthiru na ya mwaka uyu tukwirigira Murungu atutethia no yaitaite bwega ana betu kenda twithira twina ana batu wike university baba ingi kenda bathoma be ya ututethia basari aciari baba ingi mono nkuigwa bakirira basari itikweya no bura ibati kweyanwa kwina thina na Mburunga ku ati mantu makithomo akindi kinya mantu megene na barabara ira mbingi thukangite ikarita minda na antu no akaba kuthina mbere na kwangaika giciko bunge kuno ntumo bantu mogendi twina challenge very serious challenge cia barabara muno kiariragia barabara ki barabara tere ikuma Mikinduri ina mite mwanka kuna tega ta mwanka ativine barabara era a few weeks ndari nao indonere itakuluka mulango bado na financial year ya thirire June so itukwirigira barabara une bati gweta mwanka gakinya kuna ti mwanka geta gativine kenda antu bayirira bombo turi into biao na bombo kinya na araba kwenda kinya batina thine nyingi barabara ya Isiolo Murere mwanka mici mikuru kiolo barabara eu mwanka thai ingwetikia barabara eterete barabara ne wina thina sana na barabara ya Kera barabara MP abati kwithia asukumite ikaendelea kuma mwaka muthiru rato ari na public participation ara ntabithia Monjiro ibukurikana mwaka yukuthira na barabara iwe tethithitwe ikinya no kilomita 6 ira bawete ico bakwenda kuthithia so antu bakariba kuma Lailuba kuma Mwanga Kiolo mici mikuru Charuru antu bena thina nyingi sana barabara ya Mbaranga yekirwe maram kuma Karama Mwanka ikinya Mbaranga ithirira Mbaranga so antu barabara kuma Mbaranga au kweya thubuku kwina Mwanka karachi ithina tupu kinya bikibiki itumba wita kire mantu megenie na kunyogoka kwa mantu mokarie mono mantu megenie na wamba bwandithia bora bwithirite bwita bara ikentere chatigane na mono tigane Mburunga wa mubunge mpura tithire twakiariria mantu ama na ijo gitumi ena kiroto ya gutuika mubunge wa giciko bunge kimwango 2027 kenda gatethia antu bakuma giciko bunge atigane ende bo wamba bobo etu tutinda kuiyo ng'ombe ya everyday bara batigane west batithira baino wati bunontu findilotira niwe abatethia ng'ombe cio bachiike amwe so batu arithi betu bakuthangiku everyday na utentu kukinya motu kugwa mweshimiwa mporo aburi akirwama athetera arithi ba isu challenges nkuwa wonde Mburunga na Ngithia I promise inkondo promise antu batigane east bwa mpaka anya kau nonto dina vision ya 100 years plus ya na betu vision yu to realize kenda tumbo compare na other constituencies ki reporter ndo cha weru mbita wa John Thiga akariba mara ni bona neti ogwa ba kumania na wingi bo kyantere wonde skuru thengerete kuruguro abugite kinyanyuma ya thirikari gwikira mawira ne gutegera mareja bisi bubo ni untu butakarika mwankira na ndi bugite kinyanja inyingi nitigite ne into bebatata irio kumania na mbura gutwikana na ndi bate kumenya ntairera bagatumira kenda na bacoka skuru Mati Mugambi na gutumenyithia akariba gicigo mbunge kia maraba ugite kia bukubaingira ko bandama na nkinya ko bathirikiria bo igwarira cukuru ikwirigirwa gucokwa kiumia kijite bakiugaga batije bagacokia ana na mbirano abukiumite moja ari na inyekerete mono
nondu taiyo na eka tuthiete gucokia cukuru tuti nombi tani ndina twakwa tujujwa ndati tuco ndathie ngacokia na mbi tani one na gajuju ka junior lewe nantu mama ngiula ya ngabira na ki buri augete gathomithia ntitukuona nombi leu tiuturuga na kabati kigithomo kiria giate nuntu katuthaire bakiongera baugite uagia bwambura maturani bubu baringithitie anene nuntu gutire maketha na batari maketha bationa mbeca tunyianyirie mbeca kana thomithie ana boria Kibaki augite ana gutire kithomo kia obutethia antu bainjata nguo babena cukuru ikabairirio ni kithomo kia bure gutikio ndiona takatuta amwite gakinya kuruki baugite kithomo giatuikaga kiotherie indi bota Kenya baraithiria kithomo gikiti kiotheri na ikio gitumi bakwenda mutongorua mugongo ndagitari William Ruto watigira kithomo ikiotheri buru niagerageria nonto ingi raino gute kwega gikithomo ke wingi taile bibabangire teba inge bagacoka cukuru ari kuringana bugukari ona kabakurira nonto batije bakarurate tiga cia kithomo baugite othina mbere maturani ma gutire kio gikwoneka agitaranagia cia stima na nkinya guntu kwa ruje na nkinya barabara watukare wayajirikeja na itarweja riu turantumene kura maguta mata muno kura migacaidi muno nontu bakaga wero meno nanja ni bone mantu maduku riu na kuringana tega kunyiru ntu mundu manegeti bwe bagatura tugategeria tukana bakaurira mijingi tu mtwe kunungwa kende kintu je muji endi ntumuji kwendie riu na gutio cara more uri no anini kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Moga. Musiasa Mithika Mzalendo na ekirite akariba gicigo kia bunge kia Gembe South werane bagutigira babengi bao ni bagutonya urimi-ini bwa nguku bo augite ni njira imwe iregatetheria kubokira uturone bao niarakinya gikundi kia biashara kia antu amwe kirikanitie nikio gitongerete kiri urimi bobo mwanya undi musiasa na mukiamo mukatha wa kiama kia ODM Japhet Muroko na orite akari kuringira Mzalendo kura kithurano na 2020 ndaomba kinya gukira kithomo na mirandi ingi kathomba. Dennis Mugendi na report ije. Ni akariba gikundi kia antomu Gembe South bagunitwe na urithi bwa nguku ni musiasa na murungamiri gikundi kia Pagija tawe Mithika Mwenda Mzalendo murandi jo kuguna uturo bwao na njira ya gucionjorithia juri ya kwathia ni imwe na ingi ambiririe mature ni mwanya gicigoneki na project ya nguku i project ithaira ina turnaround bubwega muno nontu atwatarire project togwa ni kutumba ubutethia nayo na ingwetikia thaio woigwa kiroto kira twari nakio kite kiroto rindi ninto tukuona wou tawire tukarithia nguku gutwike oteje na nguku rindi bwimbaru kulukana utiringire Yesu we nontu buno nontu muntu wande no abange lakini Murungu akethira atina babu utikuromba gutithira mukinyawo juri murandi jugutia mamilioni ja mbesa kiria kariba Mzalendo aria athira moroto ni gutigira utinja giconeki na nguku na bone buiti na mbere project ya nguku i project ithaira ina turnaround bubwega muno nontu atwatarire project togwa ni kutumba ubutethia nayo na ingwetikia thaio woigwa kiroto kira twari nakio kite kiroto rindi ninto tukuona wou tawire tukarithia nguku gutwike oteje na nguku rindi bwimbaru kulukana utiringire Yesu we nontu buno pasete bwenio kwa unende nikuburetera ngira yatiarire 120,000 itiresara litamba asene bakiagwa maratasi ndabonekera amua nto ngiri emwe ngiri mana thatu muringaringereirwe na boni bamwikirite wirane bako mugwata mbaru kenda atwika mubunge abagunana ja maingi nkuruki lengo ya Mzalendo ni bottom up
kana kuinua mama mboga. Mpesa vipata mzalendo. Wata mzalendo. Nikaenda wina mzalendo toki nyambungene. Oteke ntonto sindi yefu. Torenda wakikisa mbezi lase sindi yefu ikonenga mabunga akakonenga ni anobaguzi. Iweko la kemenesire yando kesami kizomo kia tiozeri sawa sawa. Alafu tusaka tuhakikishe sekretari kwa siazeri wala Raila wa sawa sawa. Tusaka tuhakikishe manti yaremi ya kwa tangu muntu abo bideria boega na abo nyo kwa mubideria boega kana tekuo yataranto barabega babo bideria boega after kura bogekera bange kura chathira bokanjocho akeboringe bwebera yo botubideria boega kana tekuo muntu abo akamauta na abo bwa tafadhali mheshimiwa bwana mheshimiwa mwega akomba buririkana kinyerete gitara campaign na ntaiko mheshimiwa ongea kuga mheshimiwa ronga bariga bake bakero ya kenda beto mheshimiwa kenda bewa sifa kenda bakumwa ntona muntu unge akuga ntekwenda siasa na bokaria siasa na wambeta nya mheshimiwa Dennis Mugendi weru wikendi ntule ni antwamuo wandini ya Kachio Gembe South County ya Meru. Mutongero wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na amenerete Rais Ruto akiuga na kugeria kugania kirima kiaria kirima mbura jama thiko jangina wa mubungo Embakasi North James Gakuya gishikone mbuga kia Kagumo kaunti ya Murang'a atagugite Rais arigeria gutumira njira chia motutigi Rais Moi kienda gutongeria na njira kugania nto onto akuga butiombeka. Sasa amejua hii mlima imemalizana na yeye. There are two decisions that have been made here. One decision, watu wameamua ni nani hata kuwa rais. Kweli ama uongo? Sio imeamuriwa? Ni nani bado? Lakini ni nani hata kuwa imeamuriwa. So anasema hii kura ya mlima kwa sababu ndio ilimfanya akuwe rais. Ikiwa yote imeshikana iende kikapu moja ataenda nyumbani. Sasa amepanga jama ya kugawanya kura yetu. Ndio amepanga hii maneno ya Mount Kenya West and East. Mtu naitwa Ruko na Governor Barire na hii Soprano ati wagawe wa Meru na Waembu watoe kwa mlima hii. Watu wetu wamekataa. Hata hiyo msichana umesikia hapa akiongea mambo ya Mount Kenya West. Hiyo ni mambo ya Ruto hiyo Mount Kenya West hiyo. Juzi alikuwa Kiambu anataka ati Kiambu ijitoe kwa mlima ikakataa. William Ruto, let me tell you because I've told you before. Siku ulianza kucheza na hii mlima nilikwambia. Hii mlima ikikuondokea utakuwa unaangalia nyuma huioni. Sisi tutakuwa na one candidate wa kupigana na Kasongo. And I want to ask for patience. Msikuwe na haraka. Uchaguzi iko mbali. Mwai Kibaki alitangazwa kuwa single presidential candidate on 14th of October 2002. Uchaguzi ukibaki mwezi 2 na siku 13. Tukitangaza kiongozi saa hii atahangaishwa sana na Kasongo. Kati huo hatuwezi sisi hapana wajinga. Raila Odinga lost by 200,000 votes. Voters in Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori, 700,000 did not allow to vote. Angepitia wapi? How do you blame Uhuru Kenyatta? Uhuru Kenyatta actually did the unthinkable. The people of this region have never voted for Raila Odinga. How he persuaded 1 million people to vote for him is a miracle. Wamheshimu Uhuru Kenyatta. Narwa kirimi kire na mikarire ni tugutaro kwa ni otheru bwa tunywa twetu gukira kanywa gaku bwega magita ko magita kinyarira thatu ontuku ni ontu babata ni ontu ni utethagiria kwebuka kwithura uri na miruki ikonunka. Ntuko ya narua gatumenye kumenyera tunywa twetu ukaeja na ngono kana nteto kanywa gaku gagikaia murukijo tebui gutiwe wendaga kuigwa nteto ciaku nuntu bwa nkoro njiro ira wikanagira kiraga kanywa gaku o bwega ukaete kanya tena rwiro
kanywa kakiragwa jairi o ntuku kinya womba no uge jathatu wathiria kuria lunch ukorirwa irume rwaku na ntere cia kanywa riria ogukira maigo nyuntu kwina irio bingi biria bichithaga ntere cia tunywa chwa ndawa iria ndagitari augirite gukira maigo rigeria kuria irio biri na spice kana bire spicy muno ibiretaga karuki kinya wakira maigo rigeria kuria nteremente kana into biena sukari ibiretaga karuki kinya bio nyuntu bwa glads cia kanywa gaku iria cituraira ntere cia kanywa nyunyaga ruji kwa wingi onagwa o mweri ni daktari wa maigo kenda agakwira buria bwenderete na kanywa gaku wathiria gukira maigo jaku akaga tuguta miromo yaku itigatukange kana kumagara ukeja kuthithia jau jonthe na bandu muruki jute kuthira kanywene gaku etawone ndagitari bategere bamenye nimbi iri na thina. Muthejwa ntesa na njira ndi kuibwega ntubo na kanya kugwata na bautu tucemane kairi ntuke ya rujo mbetagwa ntinyari kenywa munanirio mathithio karimo rinkirimi ithura na kagitaga kega itana mbeo kenera mibango weru TV na withura no tukobobwega.